Сәлеметсіздер ме? Сегодня у нас 5-й урок. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта мы познакомимся с окончанием притяжательной формы и новыми словами. Және сабақ барысында жаңа сөздермен диалог оқитын боламыз. Сонымен тәуелдік жалғауы притяжательное окончание. Тәуелдік жалғауы әдетте бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Притяжательные окончания в казахском языке используются для обозначения принадлежности или притяжения. Принадлежность в казахском языке выражается при помощи окончания принадлежности тәуелдік жалғауы. Такую конструкцию существительное плюс окончание притяжательности еще называют притяжательной формой существительных. Притяжательные окончания в казахском языке показывают принадлежность предмета первому, второму или третьему лицам. Первое лицо – менің, мой, моя, мое. Второе лицо – сенің, твой, твоя, твое. Уважительная форма сіздің, ваш, ваша, ваше. Третье лицо – оның, его, ее. Сонымен бірінші жақ менің, мой, моя, мое. Жалғаулары м, после согласных, после гласных. Мысалы, менің сатушым. У нас гласный, поэтому окончание м. Менің сатушым. Мой продавец. Менің қалам. Мой город. Менің әкем. Мой отец. Менің досым. Мой друг. Дос. С у нас согласный. О у нас твердый, поэтому окончание м. Менің досым. Мой друг. Екінші жақ сенің, твой, твоя, твое. Окончание ң, после согласных, после гласных. Мысалы, сенің сатушың, твой продавец. Сенің қалаң, твой город. Сенің әкең, твой отец. Сенің досың, твой друг. Сыпайы түрі уважительная форма сіздің, ваш, ваша, ваше. Окончание ңыз, после согласных, ңыз, после гласных. Мысалы, сіздің сатушыңыз, ваш продавец. Сіздің қалаңыз, ваш город. Сіздің әкеңіз, ваш отец. Сіздің досыңыз, ваш друг. Үшінші жақ, третье лицо, оның, его, ее. Окончание после согласных, с после гласных. Мысалы, оның сатушысы, его продавец. Оның қаласы, ее город. Оның әкесі, его отец. Оның досы, его друг. Сонымен притяжательное окончание. Итак, тәуелдік жалғауы. Тәуелдік жалғауы имени существительного показывает принадлежность предмета, явление первому, второму, третьему лицу. Если предмет не один, а несколько, тогда во множественном числе присоединяется окончание множественного числа, а затем тәуелдік жалғауы. Давайте рассмотрим несколько примеров. Мысалы, менің кітабым, моя книга, сенің үйің, твой дом, оның
көлігі, его машина, менің балам, мой ребенок, сенің қалаң, твой город, сіздің жұмысыңыз, ваша работа, менің достарым, мои друзья, сенің атың, твое имя, оның киімі, его одежда, сіздің жоспарыңыз, ваши планы. Олай болса, әрі қарай давайте разберем новые слова. Жаңа сөздер. Қала, город, ауыл, село, үй, дом, дүкен, магазин, базар, рынок, асхана, столовая, емхана, поликлиника, кітапхана, библиотека, балабақша, детский сад, мектеп, школа, шаштараз, парикмахерская, кеңес, совещание, жиналыс, собрание, үзіліс, перерыв, демалыс, отдых, демалу, отдыхать, көру, видеть, қарау, смотреть, кіру, выходить, шығу, входить, дұрыс, правильно, дұрыс емес, неправильно. Давайте прочитаем диалог. Почему я даю вам диалог? Диалог показывает, как люди используют язык в реальной жизни, в повседневных ситуациях. Это помогает развивать навыки общения и понимания языка. Бүгін бізде екі диалог. Алло, қайырлы кеш қарындас, қайырлы кеш. Сізбен танысуға бола ма? Менің атым Сержан. Әрине, болады. Атыңыз кім болады? Менің атым Сая. Атыңыз әдемі екен. Рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Сізбен кездесуге бола ма? Хабарласыңыз. Келесі бізде екінші диалог. Второй диалог. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жаман емес. Кешіріңіз, сіздің атыңыз кім? Менің атым Назым. Қуаныштымын. Менің атым Ерболат. Сіз кім боласыз? Мен сізбен бір курста оқимын. Сізбен жақын танысуға бола ма? Кешіріңіз, болмайды. И напоследок вам задание сөздерді аударыңыз. Қала, бала, ауыл, емхана, демалыс. Назарларыңызға рахмет. Всем спасибо за внимание.